top numbers have called. Githomo kiragwo nikio munyiginyigi wa muturire na nikio gikundi giki kia cabithia a mabuku nikio Kenya Publishers Association kiugite igoti riria rikoretwo rikirihwo ni endia na aguri a mabuku niritumite thogora wa mabuku ukorwo uri iguru muno kuringana na Mary Maina. Igoti riri niritumite aciari aingi maremwo ni kugurira ciana ciao mabuku undu uria urahotomia githomo guku bururi-ini. Turi acabithia mabuku ni tukoretwo na thina uhoro wa igoti riria rikoragwo rikiritwo mabuku-ini nirio VAT nirikoretwo rigituhe thina uhoro wa wendia wa mabuku na tukona aciari ni marahinyiririo muno tondu mabuku ni magite goro. Ni turahoya thirikari kugerera bunge njeru manyite uhoro uyu na kinyi na maiguire aciari tha igoti riri rituike ria kurutwo. Kumana na thirikari kwambika mutaratara mweru wa mathomo, gikundi giki ni kiugite ni kioete ikinya ria gutigirira ni macabithia mabuku kuringana na mutaratara ucio. In terms of ability and expertise to interpret a competency-based curriculum, I want to assure Kenyans that you are in very safe hands. And the best part about it is that we have the experience and the expertise and the skills to go along with it. Acabithia aya ni maugite mutaratara uyu mweru wa githomo ni ukugacirithia mathomo guku bururi-ini undu umwe na gutigirira ati ciana ciothe ni ciarutithia iheo ciao wira. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Maina wa Mwangi.